Mga Ipabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga regular balita ngayong Martes, November 21, 2023. Road repairs kay MacArthur Highway, AME coordinate masalese, karing business owners, agpangkang Romero. Kabibabatan, daring memalen, king Florida Blanca, kayawsan ng Mayor Manalansan, kabang gagawan doring adwang tete king Balen. Adwang Chinese national sa biktima na ng kidnap for ransom, rescue ning PNP king Mabalacat City. Gelingan king question and answer portion pe pakit daring mutyaning Kapampangan 2023 candidates king media conference. At kalutong Kapampangan, ibidala kareng bisita king Giant Lantern Festival 2023. Kinumpirma na po ng Mabalacat City Police sa atin lang rescue adwang Chinese national biktima na ng kidnap for ransom anyang November 13. Milyari ni Metong Aldo bayo de descobri ing bangken na ng Metong pang Chinese national king Balena ning Porac. Pauli na nini, pag-aralan na nakanuning Pampanga Provincial Police Office ing pamaglaget checkpoint papunta ka ring entry at exit points na ning NLEX at SCTEX. Ay ning report. Tuki-tukiing insidente na ning kidnapping karing Pogo workers manibatan niyang October 23. Ingal doon nung kapila niya may yakit king Balena ning San Simon ing bangke ning Meto nga Malaysian National amag-obra king Binyan Laguna. Kalub na ning bula na ning Nobyembre, adiskubri din naman deng memalen ning SCTEX Access Road, king Balena ning Porac ing bangke na ning Meto nga Chinese National, kabang rescue da naman ding PNP ing kayabe ng Inugsera king Barangay Manauli. Bayo milyari ini, atin mo naman kanung adwang Chinese nationals deng ni-rescue na ning Mabalacat PNP, king Meto nga fast food chain king Barangay Dauan yang November 13. Ini ing eksklusibo ng kinumpirmang Mabalacat PNP Chief Police Lieutenant Colonel Alfredo De Leon Canlas king CLTV 36 News ngayong Martes, November 21. Kahit po yung mga na-rescue na allegedly na kidnap victim na dalawang female Chinese national from Makati naman po sila, from Manila. Dinala lang po sila rito. Basiking spot report ning Mabalacat PNP, tinimbri ning PNP Anti-Kidnapping Group Karela aasula king mesabing fast food restaurant deng adwang Chinese nationals. At king pa magrespondira, rescue re ing 28 anyos ay Wana Ying at 25 anyos ay Guan Yue. Bista man makabili king report a Chinese national lamurin reng sangkot king krimen, ala namang arrested o merakap kareni. Pakibalwane pa ning CLTV 36 News team kang kanlas nung makanano ing monitoring da kareng Pogo workers. King mga labasan kasing panahon pa-register la pa ring Pogo king headquarters ning Mabalacat PNP. Wala na po. Wala na pong Pogo rito na nag-ooperate. At nakipag-coordinate na rin po tayo sa CDC regarding po doon. Ayun. So for the record, wala na po tayong operational na Pogo. Wala pong nag-ooperate na ngayon regarding sa Pogo. Uling nga mo minsan nun makatatlo ng beses ing serye na ning piksyanan reng bangke ing Pampanga, agpangkang Lieutenant Colonel Canlas, maulagaya ing police presence kareng entry at exit point ning probinsya. Pero dun sa yung instruction kasi ni PD namin, kung pwede, masild natin itong buong Pampanga kasi lumalabas na parang ang Pampanga ay nagiging tapunan ng mga ng mga bangkay nga, lalo na sa mga Chinese national. Limaya exit and entry ing area of jurisdiction ning Mabalacat City, king NLEX at SCTEX. Itiing Dao, Mabiga, Dolores, Clark North and South. Especially ang aming mga akbang dito ay nakipag-coordinate na kami sa pamunuan ng CDC para karoon tayo ng joint operation sa checkpoint or checkpoint operation sa mga exit entry points ng Clark. So sa ngayon po ay pending pa
yung ating request at pag-uusapan pa. Aking kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Ngayon holiday season, dakal kaya katamo ring maglageng miyayaliwang dekorasyon kareng pamibale-bale o opisina. At maralas, patse kailangan ng kuryente, gagamit tamo pong extension cords. Pauli na nini, megdual yung safety tips, dikil kay gustong pamangamit extension cords, ang Department of Energy ba nga iwasan ng overloading, ang maralas magresulta king silab. Ay ni pong report. Metong kareng panibatanan ng accidental fire kareng bali, ing electrical supply o aliwa pang electrical equipment at appliances. Kaya beno ring outlets, plugs, lighting, cables at aliwa po. Metong mo naman kareng madalas gagamitan bang makasaksak multiple devices king metong a single power source ing extension cord. Dapat pa chemi pa sobra na rin makasaksak keni, pwedeng mika overload, o malyaring magresulta king overheating o mas malala pa, electrical fires. Ding mapilan tamong kabalen mamis, miyaliwa ing karelang gagawan ba nga iwasan ing may sabing insidente. Kailangan po natin gamit, po sabay-sabay sa saksak. Kanita po mag-overheat at pagkatapos yung pong ginamit, bagutan tala po ulit ba nila masilab. Pagatin yung siraing wire, kaya ko na gagamitan, banta, kaya mag-go sa silab. Kasi delikado na yung kanita Miglual na mga extension cord safety tips ng Department of Energy ang malyari rang i-apply ding publiko. Mumuna, kailangan kanong ikalat ing karga, pante-pante ing pangasaksak na rin devices king extension cord, ba nga iwasan ing overloading. Panatilan dining malangi at malaw check in the loom at direct heat sources iniya. Dapat din ang low power devices kalupanan ng computer, phones at aliwa pang gadgets din mo makasaksak king extension cord. Kailangan din to kanya ang maximum load capacity na ng extension cord. Iwasan ng pamangonekta kay extension cord yung meron pang extension cord o ing ausandang octopus connection. Rin kano dapat gamitan ng extension cord patsi atin ng damage iniya. Iwasan mo naman ng pamamuknol kay extension cord istong gagamitan niya bang aliya madamage at sigurong mamandaryang masalese. Samantala, basking datos ng Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon, miras laking 280 ring fire incidents pauli na ng electrical connections inyang 2021. Ako, ingkya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen. Kabalen, amigbaga na kaya po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, tigil ka rin kakalata peking pera ngayon holiday season. Mimiyaya namang tips sa dapat pong tandaan ng ahensya bang makaiwas ka rin. Magbalik kay Liana Canilaw para king report. Mahigit pa banwa ng magobra king metong abayad center kang balena ni Candaba ing 22 anyos sa imi, natutong lagyo. Uling aldoldo yung tatalan pero, tiwalaya kano imi amaski pa kanano, sa gulina mong abalo ng tutuya ing pera o ali. Kaya naman, may biglaya kano anyang misang mintay kang bangko ing kayang boss para magdeposito. Na kano isip-isipan na fake ing 1,000 peso banknote abinaid na kayo ng metong a customer, lalo pat agpang kang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, pesik na ngandor ang security features ng bayong 1,000 polymer banknote. Halina kami man din na aware natin lang peke makareni kasi sabi dali-dala fake. Tapos ito, alam mo na siya. Kaya rin na kanunong milyaring insidente, doble ingat ni imi at rin kayabing magobra king may sabing bayad center, bang na pa si bayong mabiktima. Bayo mila tanggapan din pera, itsak mila metong kasi sa takalan la rin yung makanino. Agpang keng BSP, dara kalaran lulwala fake money usong holiday season ulin takala naman ding manually at gagastos. May itong kanong paralan bang makaiwas ka rin peking pera, ing pamangamit cashless transaction na susulong ng eni ng Bangko Sentral. Mas maganda kung gamitin na nila ang cashless payment. Mas efficient ito, hindi na kailangan ng sukle at hindi na sila mag-aalala na peke ang pera. Mag-ingat na lang na hindi madukutan, or basta mag-ingat lang talaga. Pero we are promoting talaga cashless payments kasi mas efficient talaga paggamit. Nung sakaling iwasan o mas prefer in cash, siguro doon na mukha yung authenticity na ng banknote bayo itanggapan bang mabibiktima.
May dake nimang kebalo ng BSP king karelang Facebook page, banga iwasan na lang fake a 1,000 piso polymer banknotes. Kaya be kanu kareng malyaring gawan, ini-apply ing fill look tilt method ng BSP king pa mag-inspect king pero. Ing 1,000 piso polymer banknote at inyang miyalo ang security features ang malyaring lawin. Para king fill at inya iting smooth surface pa ulinan ng polymer substrate. Metong yang continuous sheet ini ating transparent areas. Ifilya mo naman ing emboss line king mekitek sa BSP kiloblan ni Sampaga king arap na ng banknote. Ang poring 5 emboss dots king babo. Makanyan mo naman ing magalas erased ing king arap king partina ning Agila, Republika ng Pilipinas, pirma at amount in words. King gulot naman magalas la rin dapat salat ng Philippine map, South Sea Pearl, Tubataha Reefs Natural Park, Tinalak Wave Design, denomination at amount in words. Lawan la rin ding serial numbers, shadow thread, vertical clear window, metallic features at aliwa pa. Para ka rin karagdagang detalye dikil king pamag-spot king peking 1,000 piso polymer banknote, malyaring bisita king Facebook page na ng BSP. Samantala, kayaw sana namang may ka ng mapagsamantala at gagamit peking pera. Alin nala sana magmulang kasi kami magkano kami mo sweldo tapos mulangan da kami po. Dotali na lang magmulang. Malungit ka sana yung makanto. Ako, Ingkekang Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kayo mama ko, magbalik ya ing balen at balita.
Makatuto kayo pa rin po kay Balen at Balita. Palapit ng palapit ang deadline as sinet na puning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para king consolidation daring Public Utility Vehicles o PUVs keng December 31. Magiya pong requirement ini para king vehicle registration king tutuking banwa. Pauli na nini, sumasumang iting gagawandang protesta ring Bialiwang Transport Group. Kanupa na ning grupong Manibela, amikas ang transport strike manibat po Miyerkules, November 22 hanggang Biyernes, November 24. Balaos naman ning 3-day transport na ning piston, umpisa po inyang Lunes, November 20. Kokontranday ni uling pauli na po ning consolidation, obligado la rening makiabe kareng transport cooperatives, imbes ibalaos sing karelang kasalungsungang single ownership at boundary system. At kaugnay na po ning pisasabihin niya, kasabi tayo po, king kakatamong programa ay Sir Edward Ferrer, yung presidente na ning Piston Rama. Sir Edward, maya pa oras po kaya kayo, welcome po king kakatamong programa. Yes, Madam Jen, maya pag-rehi po kaya kayo nga at karen pong kaya kayo pong televiewers po ay yung po mga nakikinig po sa programa ninyo. Opo, Sir Edward, ini po manibatan niyang Lunes at lupang ini pong buong week kay nini at tintamo pong asahan na transport strike. Bukas pin po in kay grupo da naman ding Manibela na under ye po in kay kayong grupo transport group Piston Rama. Makiabe kayo po kanina, Sir Edward? Yes po, Madam. Definitely po. Makiabe katapuget ang kasana po ni Medebel ang 3 days transport strike. Opo, pilan la po karakal ding miyembro yu bang kanita po pagsadyan din rin kaya katamong commuters at ini po atin yung epekto kasi uling Aldoldo maragula pong saop talaga rin kaya katamong jeep ning lulubla po king eskwela o kaya king obra rin kaya katamong commuters makanaano kayo po karakal kani pong Pampanga kani pong kaya kayong ruta Angeles Mabalacat. Opo, ingay ka na pong miyembro, kabilangan na po ng kanakong individual franchise unit, 758 la po. Pero po rin miyembro mo, kulang-kulang na po keng 2,000 pong members. Mm-hmm. So, burilang sabihan, we are talking of how many jeepneys po kanini, Sir Edward, mamasada, bukas, hanggang Biyernes? So, dapat po, Madam, definitely, kailangan po lumaldeta kasi po ating kami pong ad-events team gagawang kaya kaming ruta. Bukas po, data pong 350, ilang pong lumol sana. The other day, 350. Pakanya po kaya kaming ad-events team kaya kami pong pasad. Opo, banta mo po ay tinjanda na rin kaya katamo pong manalbe, lalo na rin biapektuan na commuters na ano po wari ing kayawsan daring jeepney drivers, particularly po ing kaya kayong grupo, Piston Rama, kani pong pisasabyan king PUV modernization. Opo, Madam, kasi po malapit na po itang binyeta na deadline kaya kami ng LTFRB which na this coming December 31, 2023 na patse kami kalilop yung consolidation is nakamakapag-renew ng isa at the same time
nakamapamasada ken January 2024. Ito po, madam, itututulan din talaga. Paano yun po, although na po yung gawa nga po Ginoo, wala mo, dininan de pong taning, hindi kami de. Halos although po, isipan ni, hindi kami deadline, may stress niya po, rin alwa po, akwada ng sasakit, po mo matek, yung kakaisip na milakula po kapanintunan, karas na po ni December 31. Anyatin po ngayon kay panawagan ni po, sana po, kaya na po extension ng anyawaran mi kay prangkisa mi, ang anyawaran mi po, ibalik na niya po itang kaya kaming 5 years validity of franchise. At the same time po, dapat ibasura na niya po itang OFG, itang Omnibus Franchising Guidelines. Ang po itong modernization program, sana po ibasura na niya po. Yatin po yung anyawaran ni Karela. Opo. As we speak, ngayon pong malambat na pong pisasabihan ni Sir Edward, pero kareng atina po ba, kareng miyembro yo, retang tinaluki na kining consolidation? Mapilan po, madam, atin po may consolidate, kaya po nga kanakong miyembro, 29 units po nung ito po magkamali. Pero manibat po niyang may kailaban tamo, pig sabihin ko, sana po, may raragdagan, which namin comply naman po kanako, rin po nga may consolidate. Pero nano po waring fair yun bang kanita po ay tinsan daring manalbe kani pong consolidation na ini kasi reni pong unit api sasabihan tamo medyo maragul na po alaga at itapin po yung sasabihan yung may gagana kalare nga liwa yung miyembro uling naman po gana-gana lalo na po siguro retang mikidad na agyo pang saling makanini kakamal sa ken deta pong modern jeepney usan tamo Sir Edward. Opo, muna pong step para po kitang modernization program is ita pong consolidation process which na kailangan po kami nga po out of 700 plus individual franchise, kailangan po mag-consolidate kami to form mga cooperatives. After na po nitang makapabuo kayo pong cooperatives, definitely after 6 months, kailangan po sali na kayo pong 15 units of modernized jeep, which it costs 40 million budget. Opo. Medyo suntok sa ban, isipan niyo po, kaya pang 15 units, 40 million na. Diyan makananam niya pong isipan, niya po siguro bayad dita. Kita tinamo na po, kaya ka lang ka rin masada dyan, medyo may kaedad na, senior citizen mo rin nga luwa. Bago po, akwada ng mate, siguro po nga pamanat na karing anak na, ita pong pautang ng gobyerno natin po medyo talagang pilit niya pong tututulan yung programa na po ng LTFRB ngayon. Nano po ring pami kaliwana, ini pong kasalungsungan na single ownership at boundary system. Nung sakali man pong may consolidation, nano po yung pami kaliwa, Sir Edward, when it comes po ketang panakitan o ita pong huli na ning metong jeepney driver? Opo, once kami consolidate ka, sinurrender mo na po itong prangkisa mo, yung cooperative, ala na ka pong bandi. Yan po, yung malyari po kanita, madam, pag semi-cooperative na ka, karing ka pumamasada, which na, anytime na bumiyahe ka, yung kaya kang sweldo is 500 pesos nga mo. Compare nga ng individual franchise ka, hanggat agyo mong dumurot, mamasada ng mamasada, then nga ka ng pasada, kaya kaya. Ito po yung pagkakaluwanan nito. Opo. Pero ini pong sasabihan na naman ng gobyerno, ang yampa po ngatin lang sineta deadline, naman po kanuburing sabihan na nalang makapamasadas din kaya katamong jeepney drivers. Ita pong pami pakisabi, nanggagawan ng pakisabi po ng gobyerno kasi maragulya pong epekto ini pong gagawan yung transport strikes karing commuters. Ala kayo po bang consideration na maybe i-set aside na mo o bawian o talaga pong firm na yung decision na kaya kayong grupo na ini pong transport strike magumpisa bukas hanggang Biyernes, balaos siya po talaga? Opo, Madam Jen, kung po yung pagkakataon na ini, para po manyad ko pong pasensya. Tarin po nga ganaganang may epektuhan po, kaya pong government legal pasada. Kayo na po sanang bahalang
mapugi kami. Kasi po, nung yami po gawan nini, talaga po, papatay na lagay po ng gobyerno kaya nga karelang programa. At the same time, para muna mapugi kayo ini. Once na po liuban ni po yung modernization program yan, may kasaligay po nga modernized yun. Hindi katama po minimum fare na pasahe, sigurado po 30 pesos to 35 pesos niya po. Anyapin po, kaya kayo yan po may balik yung kasakitan, yung gagawa ng gobyerno ngayon. Alright. Ito po niya, balaos siya po ining transport strike. Karen pong manalbe, karen commuter sa may epektuan. Pagsadyan tayo po, magumpisaya po yan na bukas hangga po king Biyernes. Dakala salamat po king kaya kayong oras, Sir Edward Ferreira. Opo, dakal po naman po salamat sa pagkakataon, Madam Jan. Thank you, sir. Mutata mo po king aliwang balita. Eya kanu may coordinate masalese kanang business owners ing malyayaring rehabilitation project king Dolores portion na ning MacArthur Highway. Ini pong sinabi ning dating presidente na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o Sir Rene Romero. Bistaman maulagaya kanu ing may sabing proyekto, kailangan niya naman ing masaleseng sistema na ning pamanabiso bang makaiwas king perwisyo. Mamalita ay Paulo G. Santos. Ongoing yang ing rehabilitation project king Dolores portion na ning MacArthur Highway king Ciudad San Fernando, Pampanga. Uling metong yang business district ing may sabing lugal. Miyaliwang establishmento ing may epektuan ing karelang operasyon. Pauli na ning roadworks na ning Department of Public Works and Highways o DPWH. Agpangking Kapampangan business leader ay Rene Romero, eya masalese ing milyaring koordinasyon karanga suking business sector dikil king may sabing proyekto. I-Romero ing dating presidente na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at kasalungsungan niyang direktor ning may sabing aguman. Kailangan niyang information board baka dito po so that the public may know hanapin Pangadwa, sana this is a highway, MacArthur Highway ini, dakala motorist standada daralan, sana itang safety standards kakalingwan. Dapat mo naman kanong taluki lareng mi kaupaya king standard na ning infrastructure development at emu traffic signages ing dapat mi paskil nune pati na ing project information board. I think bawat project na ng gobyerno, kailangan niyang information board baka dito po, so that the public may know hanapin Pangadwa, sana this is a highway, MacArthur Highway ini, dakala motorist standada daralan, sana itang safety standards kakalingwan. Bista man adwanan darin kanuring negosyante ing rehabilitasyon na ning may sabing dalan lakwas baku-baku ne ini. Dapat mo sana kanung mika masaleseng protocol tungkol king project implementation. Kasi panedang sabyan quarry trucks pa mo rin makigawa kin na niya madalas lang maligwalang masira rin dalan tamo. At matula kami, anya nga akit may umpisan na yung Dolores. In fact, matula kami, yung gawa na itang Kimuliana subdivision, ang kakiniking JBL Sabi mo, tiknangan o tede pa mo pituloy-tuloy, yan ituloy Yung kontrata nata pala niya, ang gaya kano kayong March 2024, na supposed to be ang gaya kita king Maligaya Village na ning Dolores. Agpangka Romero, ating niyang epekto king ekonomiya, ing matinding traffic a resulta na ning roadworks, lakwas na ngening holiday season. Samantala, salamat naman ni Romero king DPWH king pamagresolbara kareng palyado at pundidong traffic light. Inisplika na king CLTV 36 News Team na mo kritiko king performance ning DPWH. Nune, biyasaya rin mamye puge kareng dadaptandang makakayap antimoreng modernong traffic light. Patse, dahil maka-stop, maka-stop yung makayan, mamaligwala pa na dahil mag-green. Ngayon, sabi-sabi lang mama ko, uling kakagad dito ang oras. Balo daw ka pala niya mag-green. Balo daw ka pala niya mag-red. So, kaya tagal doon, nag-ayating lulusot. So, malagul niya sa at pasalamat tamo kayong DPWH. Kaya katawang pakisabi ka rin, balo mi magkasailangan makisabi ko minsan kayong national. Pero, again, palagi ko pakisabi ka rin, pakilaban nyo kami,
uli susuportan tala rin ken DPWH, kaluguran tala rin ken. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Binisita ang CLTV 36 News kay balena ng Florida Blanca inyang milabas sa bulan para kumusta ng sitwasyon daring memalen pauli na ning saberang pamangawak kareng aduang tete. Apin po din iring Valdez Bridge kay Barangay San Antonio at Fortuna Bridge kay Barangay Fortuna. Sasayingsing lareng mapilang residente uling makipot na inkarelang detour o pansamantalang dalan, delikado ya pa lakwas na ning bengi at istong mamanorana. Minuna ng payabot ng Department of Public Works and Highways Pampanga 2nd District Office kareng memanen at dagdagan pa ing kapibabatan uling mas matibe la ring tete kayari ing construction at edamo naman pigaga na kaning karelang seguridad. Base puging timeline na ning DPWH February 2024 ing target completion date na ning Valdez Bridge kabangan niya sanang November 19 niya mayari ing Fortuna Bridge. At agpangking metong kareng concerned citizen ay isama kanino, aliya pamurin yari ang gana po ngeni in construction king Fortuna Bridge. Balaos naman ing pamangwana king o pamangwami po king statement na ning DPWH dikil kanini. Samantala, king interview na ning CLTV 36 News kang Florida Blanca Mayor Darwin Manalansa rin niyang Lunes, November 20, inawad na po ing kapibabatan kareng kayang sasakuban kabang gagawan do ring tete. Balo ko, reklamo dala ring tete at karupi sa beda lang pegawa. Yan po, muna din, tete rin, DPWS siya. Kaya po ka na ako yan. Although, kaya makatalaga kita, pegang ko naman uling makasabi kayong mabilog at Florida Blanca, potang mayari na rin tete rin. Dito ka mong sakripisyo, malapit na lang mayari din. Kayo mama ko, magbalik ya ing balena at balita. Makatuto kayo pamurin kay balena at balita.
Lakwas niya kanong masaya at masiglaing tourism sector kini king Central Luzon, pauli da puray miyalo ang Christmas theme park sa pang festival. Adaraywan dareng turista. Agpang Department of Tourism Region 3, tutumi talakad na ing mesabing sektor king epekto na ning milabas sa pandemya. Aning report ng Liana Canilao. Alire mo dadaywan ng labad Kapampangan, pauli na ning manyaman apam. At syula naman ding mingat bang pasyalan at pamikatagon, amalyari lang a-enjoy ding mikakaluguran o mikakamag-anak. Ating Christmas theme parks at syempre, istong tuklune ing Desyembre at syunala mo naman ding pekapanayan tamong festivals. Inya naman agpangkang Dr. Richard Dinos, ing Regional Director na ng Department of Tourism Region 3, tutong mibawi na ing sektor na ng turismo keng epekto na ng COVID-19 pandemic. 2 years tang may kulong, balamo, talagang may nagwantata kanita, ngayon excited tamong i-share itang blessings sa ning akabyusan tayo. Very vibrant, maragul na pa magbalik ne king turismo. So we're all very excited ne. Ikit yun naman siguro nung dumurot kayo buong Pampanga, tamong kaya katamong Christmas theme parks, din kaya katamong usual offer, mas pepasantingan dala pa rin den places to visit. So Eya naman kanupay tawli ing Central Luzon, pangaras ka rin festivals ngayon December. Bukod kasi kayong sinukuha na Giant Lantern Festival na ni Pampanga, dakal mo naman kapiesta na aktibidad ka rin aliwa pang probinsya, apag saryanda ring turista. Agyang king buong Central Luzon, king buong region. Taya na makakalingwan Tarlac, they also have Belenissimo, no? Which dadayuhan diyan naman. And I think agyang pa rin kapatid tamo from Nueva Ecija, Zambales, and of course not to forget Pampanga and the rest of the vicinity. They're all preparing for Christmas. Inya naman yening daratang holiday season, agkatanong Dinos ding Memalen, ang bidake oras ka rin aliwaliwang pasyalan, kinirihiyun. Mamasyal kayo po kay King Pampanga, mamasyal kayo King Central Luzon, mamasyal kayo Tarlac, Zambales, Nueva Ecija. We will never run out of things to offer, whether actually it's a site, it's actually food, it's a family treat, name it, we have it here in Central Luzon. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilao, ating pusong makabalin. Dinayula ring miyembro na ning anak bale-balaya ning Angeles City king Agusan del Sur para king inorganisa ng 14th Kutitap ning Cultural Center of the Philippines o CCP. Kabering aliwa pong organisasyon inyang milabas sa Domingo. At inyang temang pangarap ng paghahabi ing may sabing pamikatagon amidawon katukinan ning selebrasyon na ning National Children's Month at National Indigenous Peoples Month. Mitipon-tipon la ring may gitdinala na kaya nakan edad 7 to 13 at adult leaders para kay multi-arts camp. Nasa nanining ipaintindi kareng anak ing appreciation at pride para kay indigenous arts at culture na ning bangsa. Makayan mo naman ing pamanulak king creativity at positive social values. Pauli na nini mika interactive activities king week-long camp kalupa daring mini workshops, dance, drama, music, rituals, visual arts at aliwapa. Atin mo namang storytelling, crafting, traditional games, film viewing, group discussion at aliwapa. Masayano man ding miyembro na ning anak bale-balayan at metong lakareng may kumbira king may sabing pamikatagon. May katanggap namang awards Denny kalupa na ning Best Artwork, Environmental Games Award, Best Performance at Most Friendly at Most Participative kareng mapilang miyembro. At tatandanan ding anak bale-balayan ring magsulong king layong mipakit lugot king sipling pamamye biskwit karempong kaya nakang at suking dalan. Ini karelang panagkat karelang talapanalbe king balang performances kilubning maygit 8 banwa. Meramdam na mo naman ng karelang musika king mialuwang lugar king bangsan, Timo king Marikina, Pasay, Rojas City, Capiz, Coronadal at South Cotabato.
Makasadya ng Mika International Conference, dikil king Kapampangan Cuisine and Food Tourism, king mumunang pamikatagon. Panimunane po iti ning Holy Angel Center o Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Adwayang aldo ing komperensya marabat king Universidad king March 21 to 22, 2024. Makapalugketi ding mialiw aktibidad kalupanan ning trade fair at culinary competitions. Highlight na neman ing conference ing presentation of research papers. Dikil king nano mga aspeto ning kulinaryang Kapampangan. Makabuklatin ni kareng experts, writers, historians, researchers, food vlogger at egan-aganang interesado king Kapampangan cuisine hanggaman alila Kapampangan. Dakal kano dapat pisabyan dikil king lokal a kulinarya aparte king pamagpreserba keti antimong partina ning kasalaysayan ampong kultura. Dapat lang naman kanong midinan panawon ning issue ning Kapampangan cuisine ang makaugnay king science and technology ampong business and tourism. Bisa kami mag-invite different kinds of experts. Expert on medicine, expert on nutrition. Kasi burit nga balo. For example, sa blenda, in probiotics karing fermented food, very healthy. Like kimchi, makanyan, sauerkraut. So, ating tamang makanyan kaya Pampanga, yung buro, lindang, fermented na rin. Ating labang healthy probiotic content din. So bulit nga ba, that's why we want to invite them. But we want to invite environmentalists. For example, ang issue na ng climate change, at yung bang effect ng climate change kareng bagawang tambo at tuti at tuga. Kasi bagyan mong tumas yung temperature, mga wala nung kanudan tuga, kaporeng kamaru. So nang mayari kayong katamong kayong precious tradition tamong beatute, kaya Pampanga. So, makanya na klaseng tayo. So, egan-agan ng experts, scholars, researchers from all disciplines, diri nilang makyabi. Ana maralang successful applicants sa ning Police Regional Office 3, reng menumpay niya pong Lunes, November 20, king Parade Grounds, Campo Livas, Syudad San Fernando, Pampanga. Penemunaning PRO Regional Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ing mesabing pamanumpa, kasunod ing pamagpresenta karela king Duty Regional Director for Operations, Police Colonel Rudencindo Riales. Bidinala namang rank ding recruits a patrolman. Bepidi la rin kaya rin maigpit na proseso na ng Regional Screening Committee on Recruitment apanin muna ng Police Brigadier General Enrico Vargas, Deputy Regional Director for Administration. Pero binina na nomang Hidalgo ready at andanan dang maging partina na ng mas maragulabage. Maging tagapaningat, tagapagtanggol at sala na ng pag-asa para king seguridad at hustisya. Samantala, kaya rin na ning karelang oath-taking, may kapabanwala pang training deng police recruits, King Regional Training Center 3, King Magalang. Kayo mama kung magbalik pa yung balen at balita.
pa rin keng balen at balita. Pepaltolang gelingan keng question and answer portion ding mialuang kandidata keng Mutyaning Kapampangan 2023 keng merapatang media conference. Kilalanan tala ring pambato dareng balen Ketty Pampanga keng report ng JM De Jesus. Minarap la ring adwang pulot adwang kandidata na ning Mutyaning Kapampangan 2023 karing media king provincial capital niyang Lunes, November 20. Misubukan kay ning karelang gelingan king question and answer portion. Kaya bay karing meging kutang imakanano la makasahop king pa magpakilala king turismo na ning probinsya. Agpang kang Mutyaning Florida Blanca Micaela Santos sustainable tourism kayang aisi paparalan. At the same time, I should also want to advocate sustainable tourism in a way so that we could be able to minimize overcrowding, because of course if we promote our destination there would be more instances that many people are going to go to that place. So we also need to coordinate with the government and other organizations in order to control overcrowding and also to educate not only the travelers but also the locals so that we could be able to educate them about ethical and sustainable qualities and ways in order to minimize our waste, so that together we could be able to minimize the effects of climate change, and together we could have a positive contribution in our community so that we could be able to obtain the United Nations Sustainable Development Goals by 2030. Thank you! May akutang muna man karela nung nanoing heirloom recipe na ning karelang balen at bakit kailangan na ini pagbaragul. Iubod kawayan yung pagbaragol ng pamangan, King Lubao. And ubod kawayan, ikumpara kaya din kita na ako sarili na kailangan niya pang pabukal na itong oras bang igisame at igisame ting sibuyas at bawang kataliwaliwang sangkap. Kalupa ko na dinanas ko nga nakalakasakitan kimbe at ali ko ba yung pay timag at pay sambut na numaning ka na akong gawan. Nangari kang neto nga kawayan na dasang mamaluktot para eya maputut. Kitnandala naman ding Mutyano makanano rehantin dyan ng amanong malagu. Beauty is we get to redefine that for every woman on this world, I could say. We no longer have to conform to the standards set upon us because I think we've been given such unrealistic expectations of what to look like. But at the end of the day, we're all just human. We will have our flaws. And I think what Malago is to me is embracing those flaws and accepting it wholeheartedly and learning to use these flaws as a part of your identity and as something to be proud of. Thank you. Agpang naman king organizer na ning MNK 2023 at Arts, Culture and Tourism Office OIC ni Pampanga Randy Del Rosario, paggamit day nga manong Kapampangan kaning kandidata king closed door interview. Iba'y may add po kita pong katamong closed door interview na king pre-pageant king November 22, Kapampangan na po din judges tamo. So in instruction po yung guidelines na po din katamong mutya, the dominant language that they're going to use during the closed door interview is Kapampangan po. Samantala, marapat niya ang pre-pageant na ning MNK 2023 king SM Event Center nga ning Miyerkules November 22, alas 5:30 na ning panapon. Malyari ang alben ni live king CLTV 36 Digital TV at CLTV 36 official Facebook page. Yakoy kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen. Abin din, di mga ragula balita ang kinalap ng kakatamong news team. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Samantala, malapit na naman po yung Pasko at aliya kompleto yung kakatamong selebrasyon nung Emiya Ibeng kaya kaming regalo kaya kayo. Igbayong Christmas Station ID na ning CLTV 36. Albentala ring masaya at makulay tradisyon ng Paskong Kapampangan. Iniigba yung version ng tala ng Pasko, akinantada ri Janelle Mariano, Andy Pangan ng pong John Luigi Pineda. Yan ang darat ng Disyembre king kaya kaming digital TV broadcast, mas malino at mas makulay na ing Pasko king CLTV 36.
ginisingking kamalayan yang sangkan at kinimuta mo nga. Karing kasakitang daralana, ikanas lang minsan bunga. Nanumang pagsubok kay katangin ng kyuan, aslag ning diwa mo aninaga. Ikayin ka kung Pasko, iba tuwing nangyayako. Insala at aslag ka rin tao, tunay kay katamo. Ikayin ka kung Pasko, iba tuwing nangyayako. Insala at aslag ka rin tao, tunay kay katamo. Daratangal doning Pasko, sunlagi ang pagkasang balang puso. Abe-abe tayang harapanin bukas, di pa panantabi, misan netong tamo nga. Ikayin ka kung Pasko, iba't tuwing naninyato, insala, at aslag ka rin tao, tunay kay katamo. Tunay kay katamo, pasalamat tamo, kinas na naman may pag-asa, kimbalag metong matao, kidarat ng Pasko. Sadya tamo, bagit tamo as nagiberi ba na tao. Ratanta ng mayap sa pagding mangailangan niya tamo. Pamore natin at di manalak kung ipapag na ang dabi. Isa sa metong tamo, pasalang bukas, yung manaya kaya katamo. Ikayin ka kung Pasko, iba't tuwing naniniyan, insala at aslag ka rin tao, tunay kay katamo. Ikayin ka kung Pasko, iba't tuwing naniniyan, insala at aslag ka rin tao, tunay kay katamo, tunay kay katamo.